पाउचरे युमफम उइबा मर उइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी कोविड लायंगबदा संखिबा सनफमसिंग जनवरी 25 फावबदा पिथोक पिद्रबदि कोविड नाकिबा मिहुसिंगदगी खोंगलगने काक्सिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओइना कोविड 19 की अनिसुबा वेब थेंगनबदा असौबा थौदांग लौदुना पॉजिटिव ओइरबा काक्सिंग की कम्युनिटी होम आइसोलेशन सेंटर CSIC सिंग अमसोंग कोविड केयर सेंटर ट्रिपल सी काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट लेदुना लेंग सथगिबा सिंगी सागन संग पिखिबा इसिंग पिखिबा अमदि मखोइ बुंगाक पिसेनबी के वॉलंटियर्स इंग लोइना काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट मथौ तौरकिबा नर्सिंग की हाउस फावबा पिथोक पिदना लैरिबा पिफम थोकलबा सनफमसिंग असि जनवरी 25 फावबा पिथोकद्रबदि कोविड नाकिबा CSIC काक्सिंग अमसोंग CCC डिस्ट्रिक्ट लेरमखिबसिंगदगी खोंगलगनि आना CSIC अमदि ट्रिपल सी द सागन संग पिदना होनबदा असौबा तौदांग लौकिबा पुख्रमबम बिजेन लाइंगा के पुनिंग चिंगसेलगले ngasi kaksing wairi kongkoi community hall da pangthokpa pawmising ko unabada bijen maka taradun hai covid-19 ge anisubo web horoppadagi volunteer oina covid na naraba singbo mating pangdun lakhibani marakta laiganda positive boipa inmate sing gi sagen sang piragani haina harakpadagi hanadagi su inmate sing gi volunteer oiton lakiba singna catering service tawrabadi fagadra khanduna catering service laita laita dukan sing tagi pubalakpa amadi sotbagi thabak tawdun hona jakhibani अतोपा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंगददी मागी मागी एमएलए न पुथोकनदुना पिनाख्रे आइ अदुबो काक्सिंग की वनदी एमएलए नसु पुथोक पिद्रे लोइनना DC काक्सिंग अमसो CMO काक्सिंग नसु पिथोक पिनब होनबिद्रे हौजिलेंगाना सेल पिथोक पिदबना कैटरिंग सर्विस असिदा माइफुनना थौदाग लौरुबा अखोइ खरादी मियामगी सेंतन सेंतोन थौबन जुमदा लेबंग हम नदबगा लोइनना इकाइ फिरुक खुमले मरग असिदा मरम असिना अथुब मतम दलेंगाना पिफम थोकपा कैटरिंग सर्विस की इसिंगिया मदि नर्सिंग सनफम सिंग पिथोक पियो हाइन अपील तौरकले ngasi pangtokkiba pawmising ko unabagi mifam aduda SI Silas na pangdokkibada CSIC Travel C sing the iru maithajana ba ising purakiba water tank sing volunteers sing ki awamal nursing ki amadi ensang supply toramba sing awamal asi kyara kana MLA DC CMO amadi leiba ke Laga ki marit lain basinde pithok pinab haja khrabasu tasin usinadan laibana ngasi phawba senpam basi pithok pirak bagi mami amad udre marapasana ta asi kunifan phawba ki banungda catering service water tanker sing volunteer sing amadi kaksing district nursing namari laina basingda thamkiba demand sing ki reply am phawba pirak trabadi mathan ki nombi tagi covid laina tagi naba phakraba makhoi na mating pangkiba person sing tagi sangkiba senpam se lokot pahaina warib nari anu somhak na makha tana phangdoke atau pau amadana lupa crore hongi ganja fare Kokrajhar police na gosai gaund routine checking chathabada truck amadagi jamlaba ganja phagat kre police source singki matungina registration number NL018879 yauba truck ama check gate ta khamanki wangpong chathabada truck driver aduna gari adu selong tagi biar tamna salibani harake makataba investigation amasung truck adu makatana check tawbada truck adu gi bed ganja pack Hombudra rom atai posing ki makha hablam batheng nakhe lawlam liba ganja adu sorak na keji chamanga tagi charet rom oiram bayai haina pakhe koda to police na truck adu ki driver detain tawkhe amasong FIR start tawkhe phariba ganja adu lupa crore hong ki oigani hana police source na phongdokhe ganja mayam adu bihar tamna purambani police na chingde ngai oiba truck am lakani haibage aron ba pau phangki amasong pau adu de jumpam orga makhona check gate truck adu ba khaman khibani namittu magdada nalvari police na Biga humda tharambak ganja pambis jata tu mangan tagan ke ganja sing adu Rafiq Ali amasung Kamal Ali ko wa miyoy ani ta tharambane maka tarakpa atupa content amadana vote lising ani kun gani thoi lal awatore ibirakpa tidi ngangomba dharma khetra Imphal khetra Manipur Vedan Sabha ki taragani thoi suba vote lan lising ani kun gani thoi awado bagi sem sabal loisalakle Andakilan sadias joite matam leiba kibekta chumbana mai pagi haiba adu oigedaba mande Andakilan han bada votang bagi lani ani subada thabak phangdaba gi lane ahum subada border issue gi lani mari subada afaspa 1958 lakthok bagi lane manga subada mayek sengdaba alfi gi lani taruk subada manipur gi apun basaktam kannana balane tare subada mitai maidai SD onana bagi lane nifan subada tungi asa usilaktraba Mami samlak lupa Manipur gi marai baklek patokba lane. Lansung agadoriba party fi siam narakle kana ama fi selam dai dalona maning thonglam dagi. Dal thadokna atopa dal amda sin kinan ba toram badagi fawa madugi sarang na bakyani lilane.
Manipur ki voter na marwena naharul voter na yamna janingdaba asaubi pendaba ibasi dal thadokpa party songthok songsin tawani masi mausen kiba matawne masa mawa hundoklam laga atopa nufa masa nanba karmamal jamba tongba nufa da chen kiba nupi mina thina ngangnai maru koktuna sunu yaingang tainai Rajniti da songthok songsin tawba democracy ki lambi da apanba amu oina thokli masi amromda democracy bo khongkoina ba wapone Amukso masina corruption ki maru khulalle corruption thingba taraba rajniti ki songthok songsin thoklila asi matum pumbagi oina thingba tabane yade haiba ambakhangan basumi rajniti ki masat amu oina satharagli pa songthok songsinna laingak sarang nali laingak kangkhong chahalle laingak mara chhande chakut khong jetta asoba khorok thangba oina thokle kanagumba amana mana yawba party adu thadolaka atoba party amada phok songkhiba miyamna pamde masi naharona jate Party songthok songsin tawba mioi mere padu da bhot piduna ambu mihut ambu hoida thagalakpa pamna da bagi khonjel amata ba fanglagle masi cha hotel gi changai wari oina loba yade loinana party toina thatokpa songthok songsin tawba mi bo sagatpa mathau happa adugumba mi na dragana party dal para tambi ba matam oire haina naharol na singthak tagi singnung pomnin ninna khonthang jaina law tharagle songthok songsin tawba mioi amasung sagatpa party aduga wafu natragana wakal taminaba mathau tarakli party amadagi amada songthok songsin tawba mioi na manipur bo mimang thokhalli aikoi mai thampam leitre manipur lenga rajniti tawba mioi ki makhota sinaba tabani karamba misak natragana party na manipur ge mai gai da lepa amasung rajniti tawba madu yekna aikoi waripa chumba chumininge rajniti tawba mioi na lenga trabadi kanana lenga kani saun machit Kau natragana yesa na natragana jod matek paiba mioi na lenga kadra mioi bagi puari da singjang paiba prasu ramda lenga khibagi wari ekoina tawa lekhite emotion na lenga payaba na te kanagumba mioi mirep na karingamba mana vote karga magi kendra AC da tauni harba wa adu leipung wari ne metau chaibani arembani magi kari matik leituna kadai dagi paisana tawgadori bano Makogi ingkolda faisa bambi hawbasala magi MLA local area development fund agro manada yomba aduna kona gadra maduma waloba yabawa amanate magi kendra adu magi fut crowdagi faisana sembangambra oithokata bawanate paisa lofa Delhi habidi kendra sarkar dagi loba tabane Manipur masagi saithok leite income leiba state amanate makoina makoigi leiba ki sarukam oina lising makasa panifuga mapan October 15 lausin kibani bhab tana sentok lambi leite Khangna maduna Manipur semba sakut state amu ohenba masung Manipur da leiba mioi yelowi bo sentok lehenba amade income lehenba thabak pi batabane masilenga kendra sarkar Manipur sarkar ani mathaune haigro manada jumlaga pirakpa plan gi paisa lupa na Manipur semba oi thokte sahi samagi plan to batai madugi chapchan fund kendra sarkar gi tan gadobani makoina yelabasu namloblo bangamba asangba mi maringjel leiba mi thagatpa mathaune aduna loan suba loan thokpa Delhi ga loan phaunaba wari sanaba ngamba mihut khanba tabane misaka loinana party amadi magi wafong se munanainaba mathauni party na lengak semgadobani party na lengak kadobani party na vote piba tabane party yengna misaka aduna lepliba party adugi wafong se su yengna vote piba yamna bak mathauni party amadi magi wafong se adugi mathakta misak mirep adu sumunna yengba masagi ajit paraj digi firep leijaba misak amara yangaw pusu sume Delhi da ngadana masa matom te hingba ngamba Manipur amu oiba ngamna ba egro economic ta poram jatpa khothaba mathauni Manipur law singhu bana mafung oina sinpham oiba India ge awano bokta leiba singleibak border state amane Sri Krishna na magi Pansijenya moivung paikhalakle lan ahoramdai lan ki moivung khongnanaba samu tongba sagol tongba dolai tongba khongbilan mi kaya lan phamai da thongdarakle magoda kusu thang gata ten ta fai pcm lainakre sapot lanput pu ahom lanbi thunglare BJP ki misang da lan pangba handaki ma Manipur ki phot ki lan araiba lan amu oiroi dore hingsa misi mina ka hena thoklagadra chingna pa mapoge misang sangga khomnarak palan pangnarakpa bhot lisingani kun gani thoi asoba lanja am oi ga dore job card holder sing ngasi foba khosumal pithok tabagi ban aukre Manipur lekana job card holder sing phangpam thokpa khosumal ngasi foba pithok tana lakpa ka mari lainana ngase pung tare tak hayang gi mitang ko pung taruk foba pung kutra ka taruki ona Manipur state panchayat parisan da kaukiba total shutdown am hausagi ponsida
चाउना अकाइबा पीखरे लैगाना खुंगंग चौखट हंड्रबदी इंडिया चौखट पंगमलोय हाइना खुंगंग सिंह शक्ति क्या पीरे अदोब मणिपुर लैगाना खुंगंग बो हंदबा मियंग द थमली असिंगब खुंगंग की चौखट थौरांग द मणिपुर लैगान आइट पीरिबा असिंगब द कौखिबा टोटल शटडाउन असिबो सौखटपा मियोजिंग तोरक टु लंबीदा लाकपा असद अवोक्सिंग थिंगबगी खोंजंग जंगसनके शटडाउन असिना मरम ओइदुना पंचायत न कोनबा मफम सिंदा चथोक चसिन तौबसिंगदा अपनबा कया ओइगे शटडाउन असि मपुंगना काइरंग खोमिदो वाइडोन खाइदेब लमखाइ जिरिबाम द मफुंग फरा सथारे अदोमनबक तंपाकी मफुंग कयाददी थोइना अकाइबा पीबगी ममी ताद्रे शटडाउन असि गमरी लेजन इम्फाल जिरिबाम लंबी नेशनल हाईवे 37 दा सिलचरदग इम्फाल तमला लाकपा गाड़ी सिंग शटडाउन छगोटपसिना थिंगदुना गाड़ी अमदा चटनाखिद्रे खोंजंग असि गमरी लेनना हिलगाट ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर एन सुशीताना फोंदोखिबदा लाइगांगना एमजिन अरेगागी फंसिंग मतम चना थादोक्तबा असिना मियामदा चाउना निखनबा पोगनबगी थौंग असि पोगनबगी थौंग असि लाइबक थीबनी अथुब मतमदा लाइगांगना एमजिन अरेगागी पंदु दरेबा फंसिंग मियामगी यंगतुना थादोकपियो आइके अतोब पाउ अमदना व्हाट्सएप की ग्रुप एडमिन सिंगना ग्रुप के मैसेज काक्तत बंगमबगी फीचर अथुबदा फंगलगने हाउसिंग की मतमदा मियामना ख्वाइदगी पामदा सिनरिबा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अम ओरिबा व्हाट्सएप की ग्रुप सिंगदा एडमिन ओरिबा मियोसिंगदा पीबा खुदोंचाबा अम ओइना ग्रुप अमगी पामदाबा मैसेज सिंग काक्तत बंगमबगी फीचर अमा हाबजलगदौरी मसिना मैसेजिंग एप असिगी ग्रुप अमगे एडमिन सिंगना ग्रुप अदुगा चानदबा मैसेज सिंग अबदी चैट सिंग अदु कना मतन उद्रंगेदा काक्तत बंगमबगी शक्ति अदु पीरे व्हाट्सएप विजर ट्रैकर ना शेयर तरोबा असिगी मतुंगिना ग्रुप एडमिन अमना मैसेज अमा काक्पा मतमदा This was deleted by admin aina group adu thokani haire masina group adu ge members sing da message adu karamba admin na kakpano aina khangdok paga mateng pangani haire manba jabadi WhatsApp da tongan ba aran ba pau ke chandoraktuna group ke admin sing fa ba gi tawdok kya laikhrabani egoi driver update tawrakadoriba feature asina group amada thagalakpa group ke ideology ka sana da amade aran ba pau ma hekta kana gumba amana thagalakpa da admin sing na upai leitai yengduna leramba adu khara magai de ko khan bagam lagani masina WhatsApp group ke admin sing da anopi note amadi piragani masigi sumatakta kana gumbada message thabada delete for everyone gi khudong jaba ado pung amarom tamak oiriba si habda amada athubada sangtolagani aina makha tare Republic Day numitta bom kaya pokhai kare Republic Day thorom ki dama akan ba section thorang local ingai serak ta ngarang state asigi mafam mari da bom pokhai kare are ngarang ayu ki pung mapan rom tarakpa adwai da kaksing district ke manung chanba waikong police station na konba kaksing khunau taran thokta ai din singdaba bom ama ayuki pung mangarom tarpa dwai da wangu lamkhai da bom ama nongtili pung ama ta matam adwai da imphal ge minu thong hafta golapadi da ai di singdaba bom ama pokhai kre aire fresh na fangba paw mana thodok adu da aso kapandi yaudre aire amrom da ngarang ayu pung taram tarakba adwai da ukrul police ki manung chana leiba hundung ICAR katibung da su bom ama pokhai kre aire RIMS ki director covid positive oire RIMS की डायरेक्टर ए शांता अमरी मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर संजीव ने फ्रॉम कोविड-19 पॉजिटिव होरे प्रोफेसर संजीव ने फ्रॉम कोविड-19 पॉजिटिव ओइदुना ममांगदगी लेरखेबने डायरेक्टर ए शांता नमसा नंगरक्तबदगी टेस्ट तौरुबा मतुंगदा ngarang पॉजिटिव ओइबगी रिजल्ट फंगलखेबने मखोय निमक हौजिक लेंग सथबा होखरे आइरे नागालमरोमदा बीजेपी की टिकट लाउथोकपा ngamdana लेबगुम तौरे मथंगदा फेब्रुवारी 28 अमसुंग मार्च 3 दा तांगक अनि थुकना फांगथोकदोरिबा तारागदे थोइ सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के बीजेपी की मेरेप लाउथोकपा ngainare बीजेपी की वना इंटेंडिंग कैंडिडेट अहम मरी केंद्र अहमदा थोरकपा असिना बीजेपी के टिकट लाउथोकपा ngamdana लेबगुम अमा तौरे हौगिबा तांग 15 दा बीजेपी नेशनल पार्टी की वैपा पार्लियामेंटरी मिफम पांगथोकतुना मणिपुर की केंद्र हुंफु की मेरेप ओइगदोरिबा सिंगी मतंग दा मिफम पांगथोकरे मिफम अदुदा फाइनल लिस्ट अमा सेंबल लोइरे आइबा तारे लोइदना बीजेपी की टिकट की मतंग दा फेक ओइबा लिस्ट अमा थोकतुना सोशल मीडिया दा वायरल ओइकिबसु लाइख्रबने अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगी मरओइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदी फेसबुक पेज असिदगी यंगबिरिबा पुनमक पथागसरी चैनल असिन अतोबदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरम लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगरम प्रणमपो अमखाना थागसरी